Second time. Oh. Happy sila guys, happy sila. Saan tayo dadaan? Doon na lang. Eh doon na tayo doon. Doon tayo dadaan sa baba. Sige, sige. Sige na. Ang lalaki na kayo nila. Sige na. Bilisan mo maglakad. Nakahawak ka naman. Ano, bisa mo? Yung helmet baka mahulog ha. Sige lang. Hindi ka mahulog dyan, basta umawak ka lang. Sige na. Kalma lang kayo, hindi naman nakakano. Oo nga naman, kalma lang daw. Hindi na, malapit na. Kasi yung mga naglalakad kasi. Labas! Shout out! Oh, di ba? Ayaw mo, hindi mo kaya. Ayaw mo eh. Finish. Hello. Oh, shout out. Yun. Oh, shout out sa mga ano, nasa baba. Yun oh. Shout out. Tara, tara, tara. Dito tayo dadaan, no? Maano lang yan? Oh, shout out.
Yun. Abi sila oh. Tara, tara. Ako naglalakad na rin. Yeah. Grabe. Yun. Happy sila guys, happy sila. One time boss, one time. Yun. AR 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 Motorized PH. Opo, AR Motorized PH. Yun. Pangalan? AR Motorized PH. Oh. Baka makalimutan mo yan mamaya. AR Motorized PH. Oh. Meron sa ano yon, sa YouTube tsaka Facebook at tsaka sa TikTok. Oh. Abangan mo na lang ha. Yon. Ano pangalan mo? Aaron Denver, Yon, shoutout kay Aaron Denver. Taga saan? Bayambang, Pangasinan. Yan, shoutout. Yan oh. Ha? Nabalik sa bato ah. Ayun, shoutout kay boss. Anong pangalan niyo, boss? Rick Bato. Rick Bato tsaka si Ma'am Vanessa Bato. From Bayambang. Vanessa Bato. Rambayang Bang po. Shoutout sa kanila. Ayan. Thank you, sir. Ingat po sa pag-uwi, sir. Ingat po, thank you po. Bye-bye po. Thank you. Hey, boss.